mukethia musiaisya witu wa Mutongoi TV na nienda nguthoche tukwatianie na ngiukwata weni thini wa kilungu kitu cha uiti na bala muthenyani wa umuthi twithi watu inenea yulua wa sukali kwa kisungu tuita diabetes wa sukali ni nake daktari witu Dr. Geoffrey Mutuma na kwa nyeneta wa Faith Mackenzie wa Mutunga na indi tuyambia kalibu daktari kibindi nikitu muthenyani wa umuthi. Ni asante muno kwa masita nda Dr. Geoffrey Mutuma kuma Nzambes Hospital ito South Sea Nairobi na umuthi tinene yulua sukali kana rumita diabetes mellitus ilani no wowi wako mwingi muno ande no kamba kwitu ande no wakamba kwitu na ndwaingi muno wawere diabetes ne kwata yu pakube kila musi pena mundu mo wawere diabetes kana ndwaingi muno wawere diabetes kila ni kenda asesa maitu munde mama ne kana diabetes no wowi laisi muno kuita na tio wowi wale kwa within ando muno lakini kila kitu akithina muno ndo andwaingi maimana mai wa diabetes chakeli andwaingi mambia kunya dawa ya diabetes maasiani ne boya wo diabetes wiboa na icho kutimona andu ingi mathana thina muno na kila kibonekana pe mautu nene ete yulu wamo na wo diabetes wo kwa mbrenda kame no wo cancer mo sume atatu mai wo na dumana kana no ni muwau na wende ya mundu maku lakini wina diabetes person na to nena umundi kana usia mundu na diabetes no mana mundu ethake wata ena diabetes chambe ne kana diabetes wina yo wethu aunya kiukingi muno tumeta polydipsia kita winywa kiukingi kilepita kunya kana kunywa kiukingi muno ke wawoni wao ni mwingi na wanywa ndola ukakewo chakeli without yumanga muno kita polyuria ta we uma matu maingi yuma ingi masaingi yuma kwa umanga munango na chindwisili ni mundu manaka na ena diabetes kila kingi ni kuzeta tsaingi we wa wena ndio wa anza yoki wa utena bina wa umwe wena utena bina kwa there's lack of energy kuma ndetwa wa mwene ko maundu asuni mo uzeta tsaingi not umuntu manaka na ena diabetes twase ni moma wona ni mambe pyo mama utonyambisa kwishuku kana pebandu kana wena diabetes kila kingi ni kana wena wa diabetes tsaingi wiwa wina lamana kisa no nala wazida no tetemeka wiwa utena bina no kisa wiwa to tremors ya wiwa utena bina no ndo ila kuanza muno wisaida wiwa exactly with akiwa the same way go is issue and yo mamono alangi sainge zeta na wena diabetes wenda kuya muno kuya kutandu na ndo bona wikala ndo wanza ko polyphagia diabetes is a disease of polyuria kumanga muno polydipsia unyaki muno polyphagia koya muno ko say those that one sa because we once we utenda kuungama utenda no lazima de mtuke the kazi wa de mtuke that's polyphagia is no sainga mundu no mono no abika sa monza kutenda koya lakini una diabetes si abika lazima no mwe without uyenda so those are the signs ila si to ana andola mena diabetes kila kingine kana diabetes ne enda ko run in families because they are in the family and when given diabetes because they are uncle and diabetes nephew auntie son all that because no ulania in families there families they na diabetes nyingi muno ko it's very common na jokti mi and wengi ila family yenyu ya mudembosu nusio mukesia asia o wasuka na mukisa ya matekea kana mweso byanga munangango byango andalangi ko wasuka okay tutanaendelea nenda nabo kutunga baiti na bai science mawona ni ma uwa sukali leva mwa wasa kuthilia kuthilia kuni kuthilia na kwikubyo ni kuthilia la kuwa mbepo ni kuthilia kwa muthemba mwao ni kuthilia kwikubyo tila kuthilia nunda na mbepo not that one osasi then uthilite na je uka certainly kusida that we were nonde ukiwanza ningo zeda uthilite yeah that's a sign that you have a problem with the blood sugar control na hiyo kitu ni very important ukazeda list ni wa mana ona dola mena diabetes na mena dawa ni maneno nywa dawa medwa na no so thilia wa tremors yeah kwa kila kingine kuna na kana tena kwa diabetes ni cham what is it na doza wa sukali kwa wena sukali mwingi muno ndaka meno kwako
kwa thakame yaku ina sukari mwingi na different nondo sukari ucio thwa thakameni lakini uyo thwa mwini ni thakameni peke yake is a blood sugar kwa thakame yaku ina sukari mwingi lakini usukari uyulika mwini sukari ulika mwini ni kana unenge maso bina unenge cells bina uze thano kana bina na hicho kitu mundu ena diabetes uthala bina mundu usukari with thakameni lakini uyulika mwini. That's the difference. Hicho kitu mundu ena blood ena diabetes wambe lose weight nundu say there when sukari lakini uyulika ndene wa mwini hicho kitu the blood sugar utumeta stuffing in the midst of many when sukari mwingi muno mwini kwaku lakini uyulika balawa elite hicho kitu mi andu ngano kama diabetes malose weight now yo sukari wona chao le wondola tisa wanda mwene nekana utuke sukali le wonde ola tisa wa minesila winga ati utenga ati wali nonka mwene wali kebu wanda etemane na wi pindu wa wituka sukali le wonde ko sukali dune ila iskumi we wanza uzaida ndina bina nundu uleu wikulika mwene nekana uzana wako tabina hizo kitu kiwanza uzaida nudhe levina yeah na hicho kitu mi you tamino manu asesa mito munde nekana you kikata nekana uzida we ni wala na ndina bina na wena sukali weza kwethia pe hormone ila ituma sukali ulik uma ndakameni ukalika mwene ita insulin na insulin isu niyo ibulana yuma from pancreas kanatema pancreas ko insulin is produced by pancreas na hizo kitu mi ilawa minakoya niwe produce yawa ikoka mekibani ikaumia sugar ikatwa that sugar into muscles and in body cells ko ila mundu withwa na sukali ino effect ya insulin ithwa utokwata insulin ya nature whether insulin ne kuma lakini yani ilo kisa itonda kumya sukali kuma mwikibani ukalika in the muscles kanoka saidya yubote mwe waku we sensitive that insulin ne kuma lakini we hiyo kwatia kwatia kana insulin kana bode ni dispose iwe you know se hiyo kwatia now you didn't want diabetes metembele pela beta insulin sensitive diabetes na insulin insensitive diabetes na pela tumeta juvenile kana diabetes ya siana na diabetes andwa ima okay pera siana kana kukaina kai insulin yako onaka produce either kana kugumia insulin ona banini kuona kaya sukali wako wikumanda kamene iso juvenile diabetes ela bia kana kema ko mwe kubika miaka 18 na ila dando ima wisa kwethia mundu mwima ndana ina sukali lakini ubikie bana wesethia insulin yake iyo kumanesa kana insulin yake production t enough na kwa ndo ima tukwara woni diabetes nundu tira sukali mwingi muno ithia otinanga mwiwitu sukali mwingi muno ukaisaidia no ndumwe na utwaite ngali na wa overload ngali no lazima engine noko nondo ni kuita muno yu sukali wa utukwata ate ando manondo tisa sukali mwingi muno be osukali bene ya munomwe wala za kunywa kisiko kimwe cha sukali that's enough for your body ando ingi muno Kenyans nyingi muno munde ona munde ando ngi manyi sikuinda cha sukali because that's overloaded by 3 times sukali so it's you say they are no ambia overload insulin yaku was that enough na kila kingine ko ya leula musunge onde atenane ni mononge ila waya musele na waya chapati na waya mukate na waya mudoko ibando baisyo la in fact kumini ucho kutima akamba igiti na tena diabetes muno kumakoya kitu inzine nundu muno te mendede mudoko na mayenda oso wekie that is very bad nundu we musunge pyo that's where the fact is ko na nicho kutimi matukwano diabetes zipo kwa wingi thini wakamba kwito zipo kwa wingi muno na diabetes kila kipo na kila kisionekana wa mino mana wina diabetes
kuita kwambe kwa diabetes ni leu nondo diabetes eta wana leu muito wa mwaki ni mwaki na nondo nondo wa diabetes wadi wana leu kuita kwambe no leu izo yo ndawa yambe ko lazima mane lo lewula wata diabetes ne chao na icho kutimi te and wa diabetes kinchambe ndo ka tsembo nyandawa nondo hospital kitu in the Zambezi hospital tina ngado ndawa mbe be edwa woka wa diabetes bukwabo ganda kutamba ukulecha be ekako ya lewuzo panda mayu no diabetes yo wa what the diabetes now on what take care you are lakini wa take care it will kill lakini ni slow killing you are at once kana ila wina complications yenge nongwe ya what complications the diabetes na jokutimi the first treatment ya kana kuita kwambe kwa diabetes ni leu na tukuya ekakuya leu la refined ya all grain more than mwe ngimya wembe malenge matuma makwasi mongo alama leuma mukamba keposina etandi that's the correct food na you wala leusu wesa with the diabetes na ndongi maisa leu na yebo ko ni boa apyo kwa leu ni boa apyo na yeka kukwata no yeka unya sukali weka unya sukali na wa kwa sukali usaidha ni wakata na ndongi tumea ma kwa sukali amayambe nyoke unyambe kunya ukiwanzuke no is the same there's no difference okay ukianzuke tu sata hii ni witeta natural lilikana kana wena sukali this is very important kwa asiaisa maito uwale sukali ndo ile kuyadhi hiyo ndo yena sukali mwingi ukiwanzuke wena sukali mwingi kwa ando wengine mea kunywa ola sukali ndiye ya mundu au ngamonza sukali iki ya kanini muno endo wolete if you can ebaru nonje cheki na sukali better for you nondo sukali ni wodina thina in fact sukali is what sukali diabetes it is self induced nondo kala kuweka kwa sukali noka kwa pio the diabetes goes na ni ukulia hii yes ninyo ninaeka ndiye na sukali kana musese wito yumundu ndena sukali na ndumbi anieko ya maleuma na ala tasukali itwa sidi wambia tika yesukali so maisha makwa onde ndiye ilesio ya sukali exactly ndo ya kwa sukali nondo wa sukali no wa ni sukali ila wa yangi maningi muno ngima ila nzunge shifted a meal kana wa ya musele ula wa white the sugar goes up immediately nundu maliwa mena sukali mwingi na already usukali usini mwingi mweni yes na tuendo uola nejokutimi the first treatment ya diabetes it is food ona tambio kunenga ndawa lilikana kana thina waku ni leu la kukuya no kingi bai bacteria bai virus bai kendo no leula ni leu ela goya na you know ndo andwengi ne mbama muno ome akanda kada good ni matata na corona no matata kila kitu akani matata lakini aombe uzaidi anombra bisie lakini aombe bwana na nondo tsaingi bakita kuwa leu that's a major problem actually na hiyo kitimi mundu ma wa diabetes ni bana dina mwingi muno nondo lazima ni tsomete kiveti kana mundu lo muya maliwala mailite na ngemo somo dia adimo kawa na kaesa chao lakini mundu mkane wezi uya because in fact controlling diabetes kwa mundu mka is very easy ila easy no uwa lakini mundu mketa kwa wadu na pe andu ange makuya matesi lakini makosa mo ku ni chokutimi in fact diabetes the first thing ni advice on diet when you diet that's good and that's very good for you aya mundu na wa sukali sina connection na mauta kwa huwa sukali connection na mauta ona banini ni sukali ni leu hapa kwa mauta kwa mundu no ayeluwe na mauta na mauta no aye nama lakini not advisable no factors ingi not factors lakini leu sukali muno ni starch that is ngima musele chapati mukate na sukali mbene
kuya ndoko kuya mbozo kuya nuni that na matunda that's okay azuno oyo ndo no yo in fact tumeya mundu akile wa sukali iza nuni ningi na matunda maingi in fact uketo kwa nuni ningi na matunda no kabona that's okay lakini thina ni ngima chapati musele na mkate na cakes na mandasi na silo sio nyata masota soda ndo a lot pato nomwe yes in fact thina we don't know na nicho cream matukwano ando me wa sukali tene ndo menya soda mwingi muno ndo soda ti also it's not good at all yeah naende musiaisa witu tuyamba kumina kilungu chambe cha kana cha witi kila twethe watu inenanisia yulu wa sukali na kilunguni kya kede twethe watu endena unenanisia yulu wa oyu tusisie maundu meki barukanyo nyenita wa Faith Makenzi wa Mutunga itina ndatika mbuthu nitusiokethetie